салому дуруд ба шумо бинандагони азизи телевизиони Сафина. ин аст барномаи лазиз бо Отахони Аловуддин ва имрӯз мо даъват намудем ба барномаи хеш яке аз сарояндагони хело мақбул, хело маҳбуби дили мо ки аз хурдиам гӯем сурудояшонро гӯш мекардему, садояшонро гӯш мекардем, чӣ қадар садои маҳбуб доранд. Файзали Фозилов, хуш омадед ба барномаи мо. боз як бор дигар шумо миннатдор ҳастем ки шумо вақт ҷудо намудеду омадед ки имрӯз медонем серкор ҳастед. саломат бошед, зинда бошед. саломат бошед ки Файзали. ва биёед акнун имрӯз чӣ омода мекунем баҳри бинандагони телевизиони Сафина? рости аввал саломи худам ба ҳама бинандагону тамошобинон мерасонам. баъдан мегӯям ки саломату сарбаланду ҳамеша хушрӯзгор бошен. мо имрӯз тасмим гирифтем ки барои шумо омода намоем кабоби декабоб. декабоб гӯем, бале. казанкабоб не декабоб. бале. ан акнун барои ҳамин хӯрок чӣ лозим мешавад? барои хӯроки имрӯзаи мо мебинам картошка лозим мешавад, пиёз, чандона пиёз ва сабзӣ ҳам дар сабзӣ унҷо лозим намешавад. ин сабзӣ барои зеб, бале, қаламфури булғорӣ ва боимҷонам лозим намешавад барои зеб ва бодиринг барои хӯриш, баъдтар барои хӯриш, помидорам хӯриш лозим мешавад ва гӯшт. ҳатман бегӯшт намешавад. кабоб бегӯшт намешавад. ин зира барои хуштаму хушмазза кардан ва кабудиҳо. бале. акнун биёед шурӯъ мекунем. оғоз кунем. аз чӣ оғоз кунем? аввал ба шумо тахтача диҳем. тахтача лозим, як корди барои шумо. бале, як корди тез. хуб, ҳозир ана ин тахтача барои ман ба шумо имрӯз кӯмак мерасонам. зинда бошед бародари арҷуманд. ана корди тез. як корди тез. ана ин корд барои шумо. бале, ташаккур. ана инаш барои ман. барои шумо. бале. акнун аз чӣ оғоз кунем? аз картошка бошад аввал. мо дега мемонем, равғана мерезем кам тарсидан мегирад. деги мо дорем дар инҷа дег. бале. каструли хуб. ҳаминаш хуб аст. дег ҳаминаш хубтар аст. хуб, ана ҳаминаша. зинда бошӣ бародари азиз. деги мо тоза шудагӣ. бале. хуб, ҳарораташа баландтар кунем. дар аввал баланд дозим. дар аввал бояд баланд. бале. баъдан шояд паст лозим мешавад. равған, бале. ин равған ба фикрам камӣ мекунад. биёед агар камӣ кунад, мо дар унҷа боз дорем равған. тақрибан як ним литри зиёдтар равған лозим мешавад. бале. чунки гӯшта зирбонидан дар кор. картошкаро ҳам ана дар инҷа дорем. бале. ана фикр мекунам ки кофӣ аст ин ки ками дигар ҳамаша баъдан баъд мегирем. зиёдтиашро мегирем. бас аст. хуб. ана гӯшта шумо, гӯшта ману картошка аз шумо. гӯшта бо чӣ тарз бояд резад? гӯшта бо чӣ тарз? ман гӯшта нағз мебинам. на калон, на майда. хайрат ки шумо гӯшта ман додед. агар дар даги берун дар алов мешуд, калон реза мекардем, бо ки набуд. бале, бо ҳам аз сабабе ки дар ин дар хона омода карда истодаем. зинда бошӣ бародари азиз. мо картошкаи калонро ба ду қисм, се қисм мекунем. баъзияш ҳам хеле меистад. уман ҳамин хӯрок мепазед дар хона? рости бори аввал аст. ман чанд бор кӯшиш кардам. ман метавонам аз удаи пухтани ҳама хӯрокҳо ман боварӣ дорам аз худам ки мебароям дар инҷа дар телевизиони Сафина шахсан дар назди камера бори аввал аст. бале. чӣ тавре ки шумо дар аввал пеш аз ҳамин оғози барнома гуфтед ки то гӯшнанамонро хӯрок. бале. то гӯшнанамонро дар хонаам кас дагар набошад. то сахт гӯшнанамонро ман хӯрок намепазам. бале. ҳамин таврам аст. омохта шудем вақти дар хона тайёрак меран мехӯрем. омохта монкадан аз кор. лекин пухтан аз удаи пухтани ҳама чиз кам баромадан хуб аст. бале. ана биёед акнун
از سوال آنانوی آغاز میکنیم که شما همین سرایندگی هنر سرایندگی بار اول از کجا مهر پیدا شد به دل شما؟ راستی هنر سرایندگی از اوان خوردی در رگه های من در دل من دور میزد از خوردی از اوانی که من خودش شناختم. میخواستید سراینده شم؟ بله میخواستم سراینده شم به طوری که خودم سرایندگی رو سر کردم به طور پروفسیونالی. انیختر از سال 2004 بود. از 2004؟ بله 2004. از کجا گفتید از خوردی گفتید که مهر داشتید به همین هنر؟ زیادتر سرودای کی رو گوش میکردید اون وقت؟ کی بودن همون ایدئال های شما همون وقت؟ از اوان خوردی راستی سرودای همزویی را زنده یاد استاد بسیار گوش میکردم. بله شادروان کرامت الله قربان، استاد مهربان. بعد خلاص که استادا را بسیار من گوش میانداختم تا اون که یک پیرهک خود پیدا کردن با اونو تقلید میکنی؟ با اونو تقلید کرده از همه اینو کمکی بخال میدوزدی یک بعد یک چی پیدا میشه. این همه خیلی است خوب. بله خوب. و بعدتر گفتید که از سال 2004 شما به صحنه کسبی برآمدید. بله به صحنه کسبی قدم موندید. از اون وقت شما در دانشجو بودید یا که؟ بله دانشجو بودم. 2004 سال دانشجو بودم در دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت شما تحصیل نمودید. و خطا نکنم خیلی که گفتید سال 1999 شما داخل شد. چی لازم بود؟ همین لازم است. این برای کارتوشکا؟ برای کارتوشکا. بعد این کم کم همین خوشتم خوش با مزه کردن هم نمک کردن هم سوی که ما داریم کم کم از همین خوش کردن. بعد از ختم مکتب شما یک اکبر سپردید حجت خود رو به دانشکده دولتی فرهنگ صنعت و صنعت جمهوری تاجیکستان در همونجا سپردید. کی بودن استادای شما؟ اولین استادایی که استادان اولین من شیر محمد حبیبوف همون شب روزا دکانی فاکولته بودند. رحمتی طلب ستوروف طلب خوجا ستوروف رکتر بودند. خلاص که معلمان زیاد به من درس گفتند. رحمتی استاد سمدوف معلمی آوازم بودند که به من موزیک آواز برای من درس گفتند. من از اون نفر آموختم. چون از بهترین استادها شما درس گرفتید. بله. و بعد از ختم در دانشکده وقتی که تحصیل میکردید شما در همون وقتی دانشجویی برآمدید به صحنه پروفسیونالی کسبی؟ راستی تو کورسی سیوم چهارم سرودخوانی نمیکردم. نمیکردید؟ نه. بعد خیلی چگونه شد؟ چی سبب شد؟ بعد یک همه خیش شد که کنسرت های بعضا اگزامینه ها میشنن در اونجا باید سرود میخونه. سرودای از اون خود از استادان هم بودن لیکن هر یک شخص یک چیزی که از خودش همون خیلی بود همون وقت. بله هم خیلی بود. شرطی همون امتحان ها. بله اون چیز از خودت باید مال خودت یعنی میداشتی باید. و شما بار اومدید و کدام سرود رو در آنجا سراییدید؟ میتونید که در اونجا سرود اساسی اثرو میسراییدیم. ما اثرو کنسر مصر مینوخ برای ما میسرودیم. یکیش از اون همین بود یک سرودی که من برای در وقتی هم اگزامین خوندم به قول اپرایی میسرودیم. ده سرود اپرایی بدن. آمد خبر زی مسکو از فتح کاملینم خلق دل رو بشنو عید ظفر مبارک مبارک مبارک. امین. این در وقتی امتحان بود؟ بله. خیلی خوب. و بعد سرود اولینه که من سراییدم این سرود کمی هم باشد معرفیگر یعنی معرفیگری من بود. مرا معرفی کرد به شنوندگان و بینندگان.
با نام سرود دلبر من بود که آهنگش تعلق دارد به برادر عزیز زنده یاد ما صاحب خان جان نازیموف. همین آهنگ بود. در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شهد غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود برده صبر و قرارم، دو چشم براحت انتظارم. همین بود. خیلی خوب. خیلی فکر شیرین است از شما. بله. تفسیر من فکرم من پیوزا ریزه کردم گیرم. شاید میشه. بیشتر بود همون چقدر که با شما پسند است؟ بله. خیلی خوب. و باز یاد دارم که شما همراهی سرانده خیلی هم مشهوری ما نیگینا امونقولووا یک بدیهه بود. بله، یک بدیهه از فیلم خط پرواز. بله، از فیلم خط پرواز بود. شما سرای دید همراهی نیگینا امونقولووا. اینجا چگونه شد که چی خیلی شما پیش شناس بوده با نیگینا امونقولووا؟ راستی یکم شناسی هم نبود، یکم چی هم نبود. سال نو بود، همون سال خطا نکنم در سال نو بود. در سال نو بود. اکای باردین رجبوف همون رئیسر همون کنسرت بودن. در همین کنسرت هر نفری باید سرود خودش هم میسرایید میخوند. بعد همین اکای باردین جان پیشنهاد کردن که من میخوام که پیشنهادی من همین است که شما با همراه نگینا بانو سرودی از همین کینوفیلم خط پرواز همین سرود شما بسراین. یک بدیهه خیلی خوب بود. همین طورم شد، لیکن فرصت در همون وقت خیلی کم بود که فرصت 2 روز یا 3 روز موندگی بدم خیلی. یک کار براز مات نگرفته و به مشق کردن. مات نگرفته، مات دیگر طرف باید تنظیم کردن در کار به زبان موسیقی آرنجروفکا. آرنجروفکا باید میکردیم. من گوشتا میگیرم. گوشتا؟ بله. گوشتا ما الکه تایوران گوشت. بله. اینا ما کم ترک گل کاری میکنیم تا اومده شدن کارتوشکا. خوب بعد رفتید به نزدی همون چه خیلی که گفتن میگن آرنجروفکایی همون سرودا متن. به نزدی صاحب خان جان رفتیم. اکای صاحب جان گفتن که فرصت خیلی کم است، به غیر از کار شما من کار زیاد دارم. ما گفتم که اکا جان یگان راهی دیگه ما نداریم، راهی حل که ما پیش کی میریم. همین 3 روز دیگه فرصت موندگی ما رو هم وقت دادگی، اگر نکنه شما ما این سروده شاید نخونیم. خلاص اکای صاحب خیلی جان راضی کردیم. گفتن که حتما میکنیم. 2-3 روز الکی مونده بود برای 2-3 روز موندگی بود. برای همین ما سرود میخونیم باید ثبت عضو با غیر از اینه که ما باید آرنجروفکا میشد با آواز اونجا باید آواز میخوندیم. آواز باید گرفتن در کار بود در همون موسیقی. من همون شب روز کالخوزآباد توی رفتیم و با همراه بچه ها یک جا تو کالخوزآباد در روز نرسیده که اکای صاحب جان زنگ زد داره. من کمتر با قولی خفه شدم اکای صاحب جان که گپی مرا نمیگیره. همه خیلی قهر کردم که باید گفته. بله. تو کالخوزآباد نرسیده بودم که زنگ زدن رحمتی صاحب خان جان تا آبج یکم شه تیار تنظیم تیار از شدی بواره که در کتنا میگنجیدم. این بله، چون که هم این موسیقی شیرین است، هم متن خیلی خوب است. یگان کسی کارا نمیکنه که در یک 10 ساعت 1.5 ساعت. بله. این خلق ما گفتم که ما باید امیره ما را فرمایش دادن که اکای باردین ما فرمایش داد که همین باید آماده کنین تا فرصت کم 3 روز اگر با شرط بخواین که در کنسرت برآمد کردن
ҳамин роҳ аст. метавонед камакак аз он суруд замзама кунед барои мо? будӣ куҷо ай бевафо кардӣ ба ҷони ман ҷафо хуни диламро рехтӣ бимо худат кайфу сафо хуни диламро рехтӣ бимо худат кайфу сафо. дар инҷа апай нигина. бале хуб хеле ҳам ширин месароед шумо дар ҳақиқат. зинда бошӣ бародари азиз. хуб акнун картошка. картошкаи мо камтарак сурхтар сурхтар шаваду. баъд ина мегирем. баъд ина мегирем навбати гӯшт. бинед ҳамин казан кабоб яъне ҳамин кабоби деҳгӣ чӣ хеле ки гуфтед пеш аз барнома буд ки ҳар кас бо чанд 5 нафар агар омода кунад 5 намуд мазза аст. ҳамин маҳсулотам агар як чиз бошадам агар ба шарти 5 нафар амина тайёр кунад ҳамин хӯрока омода кунад фикр мекунам ки маззаи ҳар якеш дига аст. чунки шумо фармоиш додед ба мо ҳар намуд ҳамин хушбӯйкунандаҳо овардем. бо ҳамин хушбӯйкунандаҳорам як меъёри муайяне дорад ки дар инҷа бояд. бале хеле хуб. ва умуман дар хона гуфтед ки хӯрок гуфтем ки хӯрок мепазед ё не? кӯмак мекунед дар ошхона ба модар ба зан? бале ҳатман бекӯмак намешавад лекин дар танҳоӣ баъзан вақте мешавад ки ман хӯрок пазам. лекин ман медонам ки метавонам пухтам. шояд мегуфтед ки ман вай ба кӯмак намекунам ӯ омада кӯмак мекунам. мо вақти хӯрдан кӯмак мекунам. хеле хуб. ҳамин шабу рӯзҳо шумо ба чӣ корҳо машғул ҳастед? рости шабу рӯзҳо паи санъаткор шудан пас ба чӣ машғул мешавед? аз паи эҷод барои омода кардани ягон суруд ягон пай ҷустуҷӯи ягон матн ягон оҳанг сабти клип ки ман дидам як чанд моҳ пеш буд як тахминан як 10 рӯз 12 рӯз пештар як клипи нав як клипи нав пешкаши ҳаводоронам кардем. иншоалло ки мақбул шуд мақбул мешавад. агар ҳамин каме ҳам бошад кӯшиш мекунам ки барои бинандагон як навгония пешкаш кунам. рости як чанд вақте буд як дилсард нею сурудхонӣ камакак камтар дилмондаам шуда буд. камакак шояд ҳамин таврам гуфтан мешавад. бале лекин ташаккур ба бародарое ки бо мара хеле насиҳатҳо кардан дастгирӣ кардан гуфтанд ки ин хеле лозим нест бас кардан мисол бояд пай сурудаи нав шави ҳар рӯз ақаллан дар як моҳ як 2 моҳ як суруди нав эҷод кун. бо ҳамун гапҳои ҳамуно буд ки бо мара динбора дилгарм шудем ва боз омадед ба як барномаи фазо бо омода кардем дар пешкаши мухлисон ҳаводорон гардондем. дар фазо омад дидам ки суруда бисёр ширин хонда. ширин навохтан навозандагон ҳам ширин навохтан ҳам шумо сароиде. аз рас вақте ки навозандагон дар унҷа дастгирӣ мекунанд ширин менавозанд ба қавли шумо гуфтанд чӣ хеле гуфтед ширин менавозанд ҳаракат кардан дар кор ки ба монанди ҳамун навозандаго ягон авно кам набошад. авно ба дараҷаи олии профессионалӣ вақте менавозанд ту аз зудаи сароидан намебароӣ ин камтар чӣ метавонад айб аст. барои шахсан барои ман барои сароянда ай нозикиҳое ки сароидана ман худам мефаҳмам то ҷое ки ман мефаҳмам то ҷое ки лозимӣ аст ман мефаҳмам. агар ки нафаҳмам ба унҷа бародарои ман ҳастанд ака ҷурабекҷон ҳастанд хайба мебирем ҷӯша. хуб бинандагони гиромӣ ҳозир ҳамроҳи акай Файзалӣ мо омода намуда истодаем кабоби деҳгӣ. бале дег кабоб бале ки гӯшт ба мо лозим шуд картошка ба мо лозим шуд ҳозир картошка сурх шаваду мо гӯшта
андозем بعداً ба بعد дег. شروع میکنیم به گوشت. хуб картошка ба фикр мекунам ки олоне یک 10 دقیقه دیگر اگر سوخت‌تر سوخت‌تر شود. شود ки файзалӣ البته чӣ орзуҳо аз хурдӣ доштед ва то имрӯз амалӣ шудаанд? راستی آرزو اگر صمیمی باشند از قلب باشند حتما عملی میشوند. бале با این چیز من خودم شاهد هستم. یک زمان بعد آرزو میکردم که با مانند سرآیندگان استادان خیلی به اون درجه استادی هم که نرسیده باشم، لیکن кӯшиш то ҳол кӯшиш карда کوشش وقتی که از کوشش مانی اونجا مرگ فرا میرسد. برای بله. همین کوشش میکنم که با اون درجه که هم استادا هستن то ҳамон дараҷа با اون درجه هم که نباشه اقلا кам در همون макак نزدیکی های همون درجه برسم бале تا یک سهم خدمت در یک سهم خدمت در این رشد و نموی صنعت من یک ذره که باشد گذاشته باشم. гузошта бошед مقصد همین است. ман ҳамин қаламфур булғориро реза من кунам گرد گرد رزش کنید. хел гирд بله. хато накунам ки файзалӣ шумо дар як филм ҳам нақш офарида будед. بله فیلم زون که کارگردانی را به عهده داشتم برادر عزیز قدردان ما محمد ربی اکای اسم محمد ربی جان. بله. بسم الله. کدام соли 2013 بود یا 14. бале ин Ки- чӣ гуна шуд кастинг гузаштед ё ин ки худашон пешниҳод намуданд акай محمد ربی با قبل کاستینگ بود نه که در کاستینگ از اول تا آخر من اشتراک نکرده بودم. همون روزی که من دعوت شده بودم همون روز آمدم یک دو مونولوگو برای من پیشکش کردن، یک دو وظیفه برای من پیشکش کردن که با فکر من از بوده شاگردانا برآمدم. خیلی با اونا در اون فیلم شادی صالح استاد زنده‌یاد قیام‌الدین چخال که در اونجا با همراه من در اونجا نقش آفرینی میکردن برای من خیلی کمک کردن که من از اونها خیلی چیزهای یاد گرفتم که اینا برای من زندگی برای شما بله لازم برای من شد. در اونجا درس نداده بودن بله. این چیزا را. хуб хеле хуб ан акнун чӣ мекунем навбати гӯшт ҳам Бале. расида гӯшту картошкаву пиёз با آخر کمتر پیاز ин خوب میشه. гӯшта аввал меандозем баъд пиёза ворид мекунем آخرش ده بعد در پیاز آخر. بله баъд болоашам мепӯшонем بعد дам محکمش мепартем میکنیم انا بسم الله. ана انا که بالاش بالان کبره. аввало бояд اما نه нӯҳш кунем камтар имрӯзҳо акай файзалӣ бо кадоме аз ҳунармандон аз сарояндагон бошад ҳамкориҳо доред? هنرمندان و سرایندگان قریب که با همش من رفت و آمد خوب دارم، همکاری دارم. اونایش که از من بزرگتر هستن یعنی کلانتر هستن برادر کلانی من هستن. اونایش که از من خورتر هستن دادرم هستن. خلاص که یک معامله خوب هم ایجادی و هم این فکر میکنم که مهم است در بله به این کسب. نمیشه در به این چون که نمیشه. معامله خوب داشته باشه نه تنها حتما در به این جایی کسب. میرسه. معامله خوب بودن معامله خوب داشتن در همه جا خوب است. بله لازم است. بهترین است بله حرارتش باز بلندتر کنیم که گوشت ما صدایش پستر بله. شد کمتر بلند شد بعد لازم شد و پس میکنیم. انا اینا نمک کردیم هر نمود خوشبوی کننده ها بله. مرچ از جمله این گشنیچ همین تو غوراش بود و غورای بله 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 غوره گشنیج نمک هم کردیم بله با قدر کدیم شد بیاید خوریش آماده کردن گیریم تو گوشت میشه پختن تو- خوریشی خطا نکنم شکروبی بله
акнун аз ҳамун сабке ки шумо месароед бисёр ором аст ҳамин сурдои шумо, ошиқӣ ҳастанд, бисёр ҳамин пур аз меҳр ҳастанд бисёр. Зинда бошед, зинда бошед. Киро пайравӣ менамоед ва сурдои киро зиёдтар гӯш мекунед? Ташаккури зиёд барои савол. Аввал ин ки ҳамин сабк барои ман хеле писанд аст. Ором. Ором. Як барои ман то оне ки ту барои дигарон ҳаловат бибахшӣ, як оромӣ бахшӣ, аввал аз сурдои худ бояд худ як ҳаловате бибарӣ, як лаззате бибарӣ. барои ҳамин сабки ором барои ман хеле писанд аст. баъдан дар вақтое ки мусиқӣ гӯш мекунам, бисёртар аз Гугуш, аз Фарҳод Дарё, аз Муин, аз Мортик, аз Ҳойда. ва ба мо пеш аз ҳамин барнома мо дар бораи шумо пурсидем, гуфтанд ки аз Фарҳод Дарё ҳам сурдои он каса шумо месароед. ва биед каме аз устод Фарҳод Дарё каме сароед барои бошад. устод Фарҳод Дарё ҳам хеле як сарояндаи машҳуру маъруфу дилписанд ҳастанд, шахсан барои ман. хуб, ҳама сурдоиуна гӯш мекунанд, гӯш меандозанд. барои манам хеле писанд аст. баъзан вақт мешавад ки аз сурдои худа зиёдтар сурдои устод Фарҳод Дарёро замзама мекунам. дар ҷамоматҳои ҳамроҳи дӯстон. замини хораро гандум бекорум, туро рӯзи дарав бо худ биёрум, ба моят хӯшаи гандум бибандум, ба поят қодаи гандум бекорум. فرشته جان دو چشم تو دو مصرع یک غزل است. فرشته جان نگاه تو به مثل است. فرشته جان دو چشم تو دو مصرع یک غزل است. فرشته جان نگاه تو به مثل است. انا تشکر زیاد. برای ما لازم می شود کمتر گوشتم با یک درجه که با اون درجه لازمه نه، لیکن با اون درجه که کمتر روغنی را ما باید کم کنیم، با اون درجه رسیده است. ولی آتش کمتر خاموش میکنیم. زیادتر همین با کدام از شاعران همکاری ها داره؟ چون که متنای خوب انتخاب بکنه در سرودهای خویش. راستی متن خوب در موسیقی یکی از رکنهای اساسی میباشد به فکر من. برای همین کوشش میکنم که سرودهایی که ما پیشکش بینندگان و هواداران میکنم از مضمون یعنی کاسته نباشد. و کی هستند همون شاعرایی که شما همراهشان همکاری ها دارید؟ درسته قریب که هم شاعرایی که موسیقی هستند از پیش از من مطالعه میکنم، مطالعه کتاب که با چند مصرعی که از اونجا من برای من پسند است، از اونجا من رو بردار میکنم.
برای خود ثبت میکنم بعدا کمی کد بعد با شاعرها همکاری میکنم. یکی از اونها استاد آذرخش هستند. استاد آذرخش. آرزو جان ایسایف هستند. فرقه جان دودری عزیز هستند. استاد محمد غایب هستند. اگر تو سر نمبر کنیم تمام نمیشه. بله خداوند صفشون زیاده شود. بله. این فخری ما هستند. بله. نمبردون دولت ملت هستند که اونا هستند که سروده های ما رنگ و بار دیگر دارند، مضمون دیگر دارند باشند. زیادتر در همین آشخانه یعنی مردم ما میدونیم که زیادتر در وقتی یگان کار به انجام رسوندن سرود خوانده زمزمه کرده کار میکنند به انجام میرسونند و شما زیادتر سرود کدام سرود رو میسرید در همین وقت و سرودی کی رو میخونید؟ برای من آرامی میبخشند بیشتر از گوگوش هستند. از گوگوش میتونم دو میسره براتون بخونم یا چند میسره براتون ای گوگوش؟ خوب مرحمت محیطی زوریم. آدما از آدما زود سیر میشند، آدما از عشق هم دلگیر میشند، آدما رو عشقشان پا میذارند، آدما آدم و تنها میذارند، آدمای روزگار چه میمونه از شما یادگار، آدمای روزگار چه میمونه از شما یادگار. کوشش کنه که از شما یگان چی یادگاری باشد، چی یگان سرود خوب است، یگان عمل خوب است، یگان چیزی نباشد، یگان چیز خوبه باشد که یادگاری باشد. یادگاری باشد. خیلی خوب. بعد چندین سالها شما را یاد کنند بگم فلانی بسیار انسان خوب بود، سراینده خوب بود. همین در موسیقی یعنی هم باید متنی خوب باشد، بله، هم موسیقی خوب باشد، هم آهنگی خوب باشد. وقتی که موسیقی خوب است، متن کوسته است، فکر میکنیم که یک ناجوری را به میان میارد. ناجوری یعنی موسیقی گوش میکنن متن که بله وقتی که متن پو در هوا است ماندگار نمیشد. بله. خوب. اینم برای خوریش. بله. خوریش حاضر کیف فیضلی میگیرد در طبقچه. بله. خوراکم الان فکر میکنم آماده است. آماده شده الان. بله. خوب بیاید همین دنیای هنر، دنیای سرایندگی، دنیای صنعت چقدر از دشوار است برای شما که خوب چگونه است؟ خیلی سوالی مشکل داده. خیلی دشوار است. یگان کار به دشواری نیست. دنیای صنعت دشوارتر است خیال میکنم. چون که چگونه از رقابت است خیلی زیاد است. رقابت زیاد است، اما فکر میکنیم که رقابت چند خیلی میشود، رقابت سیاه، رقابت سفید، اما در همه کار رقابت سفید باشد خوبتر است. بله. چون که برای پیشروی فکر میکنم که کمک میرسه. بله. خیلی خوب. میدونید تا آماده شدن خوراک میتوانید از میوه های تر و تازه باغ تلویزیون سفینه چشی مرحمت انگور داریم اینجا، تا خوراک اگر
тайёр нашавад ман як тамиёра нафаҳмам чӣ Она баъди хӯрок. ягончиз аз гӯяно мегзарад. Она меваора баъд аз хӯрок. Бале. Хело хуб. фикр мекунам аллакай омода шуд. Аллакай мебардурӣ? Бале. Аллакай мехӯрӣ? Оташа хомӯш кунем. хомӯш кунем мешавад. Ана хуб. Ана ташам хомӯш шуд. Бед табақа ман дораму. Бале. Чӣ гуна кунем? Шумо гуфтед ки бояд инора дар як намуди гирем ки дар боло биёяд. Бале. Бед. Аввал картошкаву бинандагони азиз, ана хӯрокам акаи Файзалӣ дар табақ ба мо бардошт. Хуб. Хулас ҳамин аст. Бале, муҳим. Хасан муҳим. Чашидан ва баҳо додани ҳунари Файзалӣ Фозилов. ҳасосноктарин лаҳза аст. Хуб, ин лаҳзаи ҳасоснок аст барои ман шахсан. Акаи Файзалӣ, чунки баҳо медиҳем ҳозир чӣ гуна аст ҳамин хӯроке ки имрӯз омода намуданд барои мо. Ана акнун бинандагони азиз, мо хӯрока омода намудем, дар табақча бардоштем, хӯриш омода намудем ҳамроҳи акаи Файзалӣ. Ана акнун марҳамат чашемо баҳо диҳем. Аввал мо. Бале. Мо мегирем камакак картошка ва камакак гӯшт. Чунки ин кабоб аст дигар. Бале. Бояд гӯшт бошад. Бале. Ана акнун бояд ҳозир гӯштора мо калон реза кардем. мулоим нашида? Мулоим шудаасту ҳозир. Гӯштам дар даҳон мепартед, гӯшт об мешавад. Ҳам хел буд ягон вақт. бовар кунед. шумо чӣ қадар мегӯед ки бори аввал аст, аммо фикр мекунам ки ин чандумин бор аст? дақиқа бори аввал. Бори аввал? Чӣ қадар олӣ, чӣ қадар гӯштам мулоим аст. Болаззат имрӯз омода намудед барои мо акаи Файзалӣ. Ва боз ҳам мегӯям ки дар хона ҳатман бояд акаи Файзалӣ хӯрок омода кунад. Чунки бинед чӣ қадар хӯрокҳои болаззат аст. Биед акнун хӯриша хӯрем. Якбор хӯриш чӣ гуна аст? Хӯриши тоҷиконаи шакаробӣ. бояд хуб бошад. Ин хуб аст. Хуб. Саломат бошед. Ва бинед чӣ қадар хӯроки болаззат, хӯриши хело ҳам хуб омода намудед барои мо. Ва боз як бор дигар аз номи аҳли кормандони телевизиони Сафина ба шумо миннатдории хелшро баён мекунем ки имрӯз шумо вақт ҷудо намудед омадед, чунки мо вақт барои санъаткоруманд, барои инсон чӣ қадар муҳим аст. вақти худро барои мо ҷудо намудед, имрӯз омадед ба барномаи мо. Ташаккури зиёд, хеле аз шумо миннатдор ҳастем. Ва шумо чӣ таманниёт доред барои бинандагони телевизиони Сафина? таманно мекунам ки пеш аз ҳама аввал ватани азизи мо обод бошад. дар фазои ободи ватан мо умр ба сар барем. мардуми мо хушбахту хушрӯзгору ҳамеша ханда дар лабонашон ҳувайдо бошад. зинда бошед. саломат бошед. Ва манам аз фурсат истифода мебарам барои бинандагон, барои мухлисони телевизиони Сафина таманнои онро дорам ки бигзор ҳамеша хандонрӯ бошанд, хушбахт бошанду саломат бошанд, бо телевизиони Сафина бимонанд. хайр бинандагони азиз, то барномаҳои оянда бо телевизиони Сафина бимонед. хайр.